Šta kaže on, ništa? Ne, ovaj nije. Navezao, desilo se nešto. Normalno. Pričao bi se svaki dan dešavalo. Bratalo grije vatru. Ovo je posle one silne oblačine. Pržilice je. Znači to je grejanje u nekom šveđanskom malku. Ovako je grejanje u dobrim kolima. Kako ću vopo? Kada živi zdravi. Također i vaša porodica da ste živi zdravi. Toplo? Sad će skidam u šorce. Bez ne dam.
Nemoj, ajmo vamo kod majke. Snimaš i to. Ti saješ zadnji. Pa kako kad sam budan da, kad spavam ne. Ok, kad će dođeš da mi središ malo to? Ne cijeli tip da zna da ti dobiju trening. Ti se klikao i sam. Nisam da vas. Baci ga na YouTube. Znači paljenje baka. Kako će onda da znaš? Kako će da znaš ovo YouTube? A to sve da zargaš na rutak ili prekaš? A prekrasta? Ne mogu te biti. Dobro da rapio na sve. Anđeli, pevaju pastiri, rodio se Gospod, da nam srca smiri. Došli su mudraci, da mu se pokore, i od svega srca prineli darove. Rodio se Isus u maloj pećini, da se narod divi rođenoj istini, rođenoj istini. Nemoj sam te što si godina. Ali ti moj. Pa to je da stane. Nema, to je samo 30.000 godina. 17 godina godina. Nije to u gradu. Isto kao screen saver staviš. O, mafio! Pazi, prosto varijanta, ono, farmerke, patike, ništa, ono, kao montaža i to. Kao da dobro uzajaju u polu. Da. Prirodno. Sad je dobra kupa. Cijela dobra. Možda hoće. Krpe da stavim. I kamo vatre, gledaj, cepa. Inače je haos tako. Ono djeca tamo. Kao smo gledali što bace vatre. Što radiš na pokoj? Još sam u brčku. Mokre gledam u kuću, neće da suša ništa. Momče, uživaj dok ima posla. Uživaj dok ima posla. Kako ljabu ima, ne lamirim